Okay. Amen. Yes. So today, täna siis my message is on the kingdom of God. räägime Jumala kuningriigist. How many of you know what is the kingdom of God? Kui paljud teist teavad, mis on Jumala kuningriik? See oli su vastus või? Huh? Yeah, that God's power is like BAM! Oh. How many of you felt God's power just now in the worship? Kui paljud teist tunnetasid Jumala väge just nüüd ülistuses? I felt Tuesday and today something is taking in the spirit. Ma tunnetasin God is juba, taking us. juba teisipäeval ja ka täna, et Jumal teeb midagi, Jumal viib meid kuhugi. Amen. Amen. Let's understand the kingdom government. Aga püüame nüüd lahti mõtestada Jumala kuningriigi valitsust. The definition of a kingdom. Kui nüüd lihtsalt mõelda termini peale kuningriik, A kingdom is a territory or a country. siis kuningriik on territoorium või riik, It is ruled by a king. mida valitseb kuningas. That is why it's called a kingdom. Sellepärast nimetamegi seda kuningriigiks. So the king has the supreme authority over the kingdom. Niisiis kuningriigis valitseb üks kõrgeim võim. And the people living in that country has to obey his authority. Ja rahvas, kes selles riigis elab, peab siis sellele võimule alluma. We are all Estonians, Me kõik oleme siin eestlased, on ju? right? Eestimaalased. So that means you are a citizen of Estonia. Ehk siis sa oled Eestimaa kodanik, jah? So when a person who belongs to a kingdom, Kui inimene, kes kuulub kuningriiki, he is a citizen. siis ta on ka seal kodanik, on ju? So if there is a kingdom, there must be a king. Nii et kui on kuningriik, siis peab olema kuningas. You get what I mean? On nii või? Right. Jaa. We have seen and we have heard many stories. Me oleme kuulnud palju lugusid. Well, there are still kingdoms still in other countries. Ja where neid there are kings and queens. kuningriike maailmas ikka veel on. They still function Ja need funktsioneerivad. in some countries. In our neighboring country, we have also the modern politics, and also we have kings also. Kings, they call them sultans. Ja siis Idamaa riikides on veel sultanid ka. Ja Malaysia. Malaysia. Yes. Wow. Malaysias. Äge. We also have a prime minister and all, but in Malaysia, but we also have kings there. Et seal on peaminister ja seal on kuningas ka ja sultan ka siis. So how a kingdom functions? Aga kuidas kuningriik toimib? The king makes laws. Kuningas kehtestab seadused. The king owns the land. Kuningas omab maad. He owns every resources. Ta omab kõiki ressursse. It can be farm. See võib olla mingi talumaa, It can be gold. It can be silver. aga see võib olla ka kuld, see võib olla hõbe. Even servants. Ja tal on sulased, on ju. The king provides the protection. Ja kuningas tagab kaitse. The king brings order and peace. Kuningas tagab korra ja rahu. And also the king's word is final in the kingdom. Ja kuningas sõna on kuningriigis lõplik. See, the people live under the authority of the king. Ja need inimesed elavad siis kuninga meelevalla all. Those who are in his kingdom, they have to follow the king's rules. Ja need, kes seal kuningriigis elavad, peavad siis järgima kuningriigi reegleid, kuninga seadusi. Everything about the kingdom flows from the king's authority. Ja kõik, mis seal kuningriigis on, tuleneb kuninga võimust, kuninga meelevallast. So this is how a kingdom functions. Niimoodi toimib üks kuningriik. Everything flows from the king's authority. The king establishes the laws. Kõik tuleneb kuninga meelevallast, kuningas paneb paika seadused. The laws define what is right and what is wrong. Ja kuningas siis määrab, mis on õige, mis on vale. In our present situation, we have laws in Estonia. Meil on Eestis ka praegu seadused. We have traffic laws. Meil on liikluseeskiri. We have aviation laws. Meil on lennundusseadused. We have land laws. Meil on maaseadused. We have building laws. Meil on ehitusseadused. Right? When you build a house, kui sa maja ehitad, you need to ask a permission. Siis sa pead kõigepealt loa saama selleks. They have laws. Seal on seadused. And even in that laws, they have laws how to build a building even. Ja nendes seadustes on ka kirjas ehituse puhul, et kuidas sa seda maja pead ehitama, kui sa mingi spetsiifilise maja valid. In the kingdom, the king makes the laws. Ehk siis kuningriigis paneb kuningas seadused paika.
he owns everything. tema oma on kõik see, mis seal on. Everyone have to submit to his authority. ja kõik peavad alistuma kuninga meelevallale. In a kingdom, the people do not vote. kuningriigis ei hääletata, I don't like this king. et mulle ei meeldi see kuningas, Let's get together and vote him. et tuleme kokku, hääletame ta maha. It doesn't work like that in the kingdom. kuningriigis see asi niimoodi ei käi. You like or don't like, you have to submit to the king. meeldib sulle, ei meeldi sulle, sa pead alistuma kuningale. And every decision the king made, the people have to accept it. ja mida iganes kuningas otsustab, siis rahvas peab sellega nõustuma. So when we look into the kingdom versus the modern political system, ja kui vaadata nüüd kuningriiki versus kaasaegseid poliitilisi süsteeme, they have different principles. siis kuningriigil ja kaasaegsel poliitilisel süsteemil on väga erinevad põhimõtted. In modern politics, the authority comes from the people. Sest tänapäeva poliitikas tuleb võim rahva käest, on ju. Leaders are elected. Ja juhte valitakse. So the power is limited for modern politics. Nii et kaasaegses poliitikas on see võim piiratud. Because there are constituted laws that are placed there. Sellepärast, et on olemas teatud seadused, mis panevad kõik paika, eks ju. Decisions are often debated. Otsuste üle debateeritakse. You know, in a parliament house, we got the ruling party and also the against party. Ja, et me teame, et siis parlamendis on meil see valitsuspartei ja siis või valitsuserakond ja siis vastaspoolel olev erakond või erakonnad. And they debate on a topic. Ja siis nad tulevad kokku ja peavad debatti mingi teema üle. So the ruling party can say, I want to bring the tax higher. Ja valitsev erakond võib öelda, et tahaks makse tõsta. And then the other party will say, oh no, it's too much. Ja vastaspool ütleb, et ei, et seda oleks nagu liiga palju. So they'll bring out the pros and cons. Ja siis tuuakse esile need poolt ja vastuväited. And that's how modern politics works. Ja niimoodi see kaasaegne poliitika töötab. Laws can be changed in the modern politics, whoever is in the government. Kes iganes on valitsuses või praeguses poliitikas, siis neid seadusi muuta. Leaders can be challenged. Ja juhtidele võidakse esitada väljakutseid. Overruled by court opinion also. Võidakse tühistada nende otsused kohtute või avaliku arvamuse kaudu. But the kingdom authority is different. Aga kuningriigi võim on teistsugune. Authority only comes from the king. Sest et võim ja meelevald tuleb ainult kuninga käest. The king rules whether people vote or not vote, the king still rules. Kuningas valitseb olenemata sellest, kas inimesed on tema poolt või ei ole tema poolt. And the king expects obedience. Ja kuningas ootab rahvalt kuulekust. Not negotiated. Mitte mingisuguseid läbirääkimisi. I remember those younger days, I read storybooks, some stories where the king will get the jesters, you know? What? You know, just to make the king laugh. Oh, These jah, clowns, you know. correct. Et ma lugesin lugusid kunagi ammu sellest, kuidas kuningatel tavatsesid olla oma narrid, kuningakoja narrid on ju, kes panid kuninga naerma. So he will come and try to make the king happy. Et see narr tuleb siis sinna kohale ja püüab kuningat kuidagi lõbustada. If you don't make the king happy, Sest kui sa kuningat naerma ei aja, the king will cut the head off and he will roll the siis su pea lendab. Yeah. Jah. And that is how kingdom rules. No niimoodi In ancient valitseti kuningriike vanasti. The king cannot be overruled. Et kuninga otsuseid ei saa tühistada. The stability of a country comes from the king's character Riigi stabiilsus tuleneb kuninga iseloomust and also decision. ja ka tema otsustest. So if a nation is prospering in a kingdom, it's because of a king's decision. Ja kui kuningriik õitseb, siis seda kõike kuninga otsuste najal. It's not from a political or system or elections. Seal ei sõltuta poliitilistest süsteemidest või valimistest. The character of a king determines the condition of the kingdom. Sest kuninga iseloom määrab kuningriigi seisukorra. If the king is wise, just and disciplined, the kingdom is stable, peaceful, and there's order in the country. Sest kui kuningas on tark, õiglane ja distsiplineeritud, siis on kuningriik stabiilne, rahulik ja riigis valitseb kord. If the king is corrupted, selfish, impulsive, the kingdom can become unstable, oppressive, or chaotic. Aga kui kuningas on korrupeerunud, isekas või impulsiivne, muutub kuningriik ebastabiilseks, rõhuvaks või kaootiliseks.
So stability of a nation does not come from the structure of the law. It comes from the system and the character value of the king. niisiis see stabiilsus riigis ei tulene siis mitte mingisugustest seadustest või struktuuridest või hääletussüsteemidest, vaid see tuleb hoopiski iseloomust, väärtustest ja kuninga otsustest. Because his words have power Sellepärast kuninga sõnal on vägi and his words shapes everything. ja tema sõna paneb kõik paika. For more than 5,000 years, kingdoms have been throughout history, we have heard and read. Kuningriikidest oleme kuulnud juba väga kaua, need on eksisteerinud üle 5000 aasta. They have been there for more than that, and we see how kingdoms rise and in glory, powerful. Ja on nähtud, kuidas kuningriigid on tõusnud aus ja hiilguses. And also we hear stories of how kingdoms fall miserably. Ja oleme kuulnud ka lugusid, kuidas kuningriigid on langenud kohutavalt. The difference between an earthly kingdom and versus the kingdom of God is different. Nüüd maine kuningriik ja Jumala kuningriik on kaks eri asja. Earthly kingdoms can rise and fall. Maised kuningriigid võivad tõusta ja langeda, They depend on the leaders, their strength, their wisdom and character. sest need riigid sõltuvad inimjuhtidest, nende tugevustest, tarkusest, But the iseloomust. kingdom of God is different. Jumala riik on teistsugune. The kingdom of God is about his nature. Jumala riik tuleneb selle loomusest. The kingdom of God doesn't rise or fall Jumala riik ei tõuse ega lange because of human failure. inimeste eksimuste pärast, God is the king. sest Jumal on kuningas, God is eternal. Jumal on igavene, God is unchanging. Jumal on muutumatu, God is perfect. Jumal on täiuslik. How many of you agree with me? Kui paljud teist nõustuvad minuga? Amen. Amen. We have read the Bibles. All of us have read Me about kõik- Bible history, about kingdoms. Me oleme kõik In the Bible. lugenud piiblist kuningriikide ajalugu. We see how kingdoms rise and kingdoms fall. Me oleme lugenud sellest, kuidas kuningriigid tõusevad ja langevad. Even in the Bible, the most powerful king, Nebuchadnezzar, Piiblis kõige võimsam kuningas, kes seal He üldse on, Nebukadnetsar. he was ruling with an iron fist. Tema valitses niisuguse raudse käega, on ju. In Daniel chapter 4, verse 34, Nebuchadnezzar himself acknowledged Ja Danieli 4:34, Nebukadnetsar ise tunnistab Jumalat. He said, I bless the Most High, and I praise and honor him that liveth forever, whose dominion is an everlasting dominion, and his kingdom is from generation to generation. Ütleb nii, ma õnnistasin kõige kõrgemat ning kiitsin ja austasin teda, kes elab igavesti, kelle valitsus on igavene valitsus ja kelle kuningriik püsib põlvest põlve. Even the greatest king, Nebuchadnezzar, See suurim kuningas, võimsaim kuningas, he worshipped God see Nebukadnetsar, kummardus Jumala ees, because he know the kingdom of God is different. sest ta sai aru, et Jumala riik on teistsugune. And we praise God that we serve the king. Ja kiitus Jumala, et meie teenime kuningat. We are the citizen of his kingdom. Meie oleme tema kuningriigi kodanikud. Tell the person beside you, you Ütle are a oma naabrile, citizen of the kingdom of Sa God. oled Jumala kuningriigi kodanik. Ütle. Sa oled Jumala kuningriigi kodanik. It means that we have rights, we have legal rights. See tähendab, et meil on omad õigused. Yeah? Jaa. When you are a citizen of a nation, Kui sa oled mingi riigi kodanik, you have all those, what do you call that? Legal rights, like you have, some of them they can. privileges. Privileges, yes, the right word, privileges. Yes. Okay. Et kui sa oled kuningriigi kodanik või mis tahes riigi kodanik, siis Jah. kodanikel on teatud privileegid, on ju? Everyone here have a privilege because you are an Estonian citizen. Meie Eesti kodanikena, meil on teatud privileegid Eesti Yes. kodanikena Eestis. When you need help, the government is there to support you. Kui sa vajad abi, siis valitsus tõttab appi, loodetavasti. Everyone have their privileges as a Igalühel on citizen. omad privileegid kodanikuna. How much more we as a citizen Nüüd of the seda kingdom enam. of God, Meie kui Jumala riigi kodanikud, the privileges we have. meil on ju omad privileegid seal. Yes. Jaa, You have privilege. meil on privileegid. Some of you looking at me shocked. Mõned teist vaatavad mind šokis näoga praegu. Yeah. Jaa. So to understand the kingdom that was established from the creation,
we have to go back to creation. selleks, et mõista Jumala riiki, I'm trying to me build, peame naasma loomise juurde. I'm trying to build a flow of foundation before we go into the. ma ehitan siin kõigepealt alust, enne kui me lähme päris asjade juurde. So to understand God's kingdom is different, we must go back to creation. selleks, et mõista, et Jumala riik on teistsugune, peaksime tulema tagasi siis loomise algete juurde. Because that was when God established his kingdom on earth, sellepärast, et from creation itself. juba loomise ajal hakkas Jumal rajama oma kuningriiki siia maa peale. He established in heavens and earth. ta rajas selle taevasse ja maa peale. See, from the beginning, God established his kingdom and God created heavens and earth, right? Jumal ju lõi taeva ja maa, eks ole? He revealed himself as king ja ilmutas ennast kuningana, because everything existed under his authority. sellepärast, et kõik eksisteeris tema meelevalla all. Creation itself was the first expression of God's kingdom. juba kogu see looming, see loodu oli esimene väljendus Jumala It kuningriigist. is where his will is obeyed and order was executed. siin kuuletuti tema tahtele ja siin pandi paika tema kord. It was established before long time ago. see pandi paika juba ammu-ammu. And then humanity as kingdom representatives. ja siis on meil inimkond kui kuningriigi esindajad. God then created Adam and Eve. Jumal lõi Aadama ja Eeva siis He gave them authority ja ta andis neile meelevalla, to rule and care and steward the earth et valitseda kogu maa üle, hoolitseda selle eest ja majandada seda under God's direction. Jumala juhatusel. And that was his design. see oli Jumala plaan, Jumala disain. We are the representative of his kingdom. meie oleme Jumala kuningriigi esindajad. Do you know that you are a representative of his kingdom? kas sa tead, et sa oled Jumala kuningriigi esindaja? Yeah? Amen. Jaa. Only Hiller say yes. ainult Hillar ütles jah. Amen. amen, amen. God's design was one king in heaven. Jumala disain on selline, et üks kuningas on taevas He's ruling his people through the earth. ja ta valitseb oma rahvast siin He's maa ruling his peal people on earth. ja ta valitseb oma rahvast siin maa peal. And then we see the fall happen. ja siis toimus pattu langemine. Humanity rejected God as king. sellepärast, et inimkond tõukas Jumala kui kuninga ära, et ma ei taha. When sin entered, humanity rejected God's rule. kui patt tuli maailma, siis inimkond tõukas Jumala valitsuse eemale. Sin separated God and man. patt eraldas inimese Jumalast. But that did not end God's kingdom. aga see ei teinud lõppu Jumala kuningriigile. It only broke the alignment with humanity. see lihtsalt murdis selle kooskõla inimese ja Jumala vahel. Instead of living under God's authority, selle asemel, et elada Jumala meelevalla all, people choose independence. valisid inimesed iseseisvuse. And when people become independent-minded, ja kui inimesed on sellised väga eriti iseseisvad they nagu see mina, chaos started following them. siis mis toimub? kaos järgnes kõigele Their sellele. whole life is turned upside down. inimeste elu pöörati pahupidi. But God has not stopped there. aga Jumal siin nagu stopp ei öelnud, eks. There's a plan to restore the kingdom back. sest Jumalal oli plaan see kuningriik taastada. For generation, God revealed his kingdom through covenants. ja põlvkondade vältel ilmutas Jumal oma kuningriiki lepingute kaudu. God revealed the kingdom through the laws. ta ilmutas oma kuningriiki seaduste kaudu. For generation, God revealed the kingdom through the prophets. põlvkondade vältel ilmutas Jumal seda kuningriiki prohvetite kaudu. But the authority was not fully restored. aga seda meelevalda ei taastatud veel lõplikult. People knew God, inimesed tundsid Jumalat, who was the king. kes oli kuningas, eks ju. Yet they lived without the fullness of the kingdom power. aga nad elasid kuningriigi väe täiuseta. And then ja siis God became man, sai Jumal inimeseks, so that man can be restored back. et inimene saaks taastatud, saaks tulla tagasi Jumala juurde. Jesus the king and the arrival of the kingdom.
Jeesus, meie kuningas ja kuningriigi saabumine. And here the restoration starts to take place. Ja siin hakkab see taastumine pihta. It has reached to its fullness. See on jõudnud oma täiuseni. When Jesus came, he did not come to establish an earthly empire. That was what the Pharisees, that's what the people were thinking. Et kui Jeesus tuli, siis see jõudis oma täiuseni, eks ole, et aga Jeesus ei tulnud mingisugust impeeriumi siia maa peale tekitama, seda arvasid just variserid ja kõik see muu Iisraeli rahvas. But to restore God's reign and kingdom in humanity. Vaid ta tuli taastama Jumala valitsust ja kuningriiki siin inimkonna seas. That is why Jesus proclaimed in Mark chapter 1 verse 15. Sellepärast Markus 1.15 Jeesus kuulutab, The kingdom of God is at hand. öeldes Jumala riik on lähedal. The kingdom of God is at hand. Jumala riik on lähedal. When Jesus declared the kingdom Kui Jumal kuulutas kuningriiki, was at hand, he was not making öeldes, just simple words, out of it. et Jumala riik on lähedal, siis ta mitte lihtsalt ei ajanud mingit lihtsakoelist juttu seal. He was declaring with authoritative. Ta kuulutas seda meelevallaga. He was declaring that God's government had arrived. Ta kuulutas, et Jumala valitsus on kohal. Because the king himself has entered into human history. Sest kuningas ise oli sisenenud inimkonna ajalukku. Jesus not only declared, he spoke. Ja Jeesus mitte ainult ei kuulutanud, ta rääkis seda. Jesus spoke about the kingdom. Ta rääkis kuningriigist. All his messages was about the kingdom of God. Ja ta rääkiski põhimõtteliselt ainult Jumala kuningriigist. The kingdom of God is here. Jumala riik on siin. He spoke about the kingdom of God. Ta rääkis Jumala riigist. But Jesus, Aga he also demonstrated the ta kingdom mitte of ainult ei God. rääkinud, ta ka demonstreeris Jumala kuningriiki. The kingdom of God was demonstrated through power. Ta demonstreeris Jumala riiki väes. Wherever Jesus exercised authority, the kingdom was made visible. Kus iganes Jeesus rakendas meelevalda, sai kuningriik nähtavaks. Jesus is here today. Jeesus on siin täna. And today the kingdom is visible. Ja täna on see kuningriik nähtav. Amen. In Luke chapter 11 verse 20. Luuka 11.20. If I cast out demons by the finger of God, surely the kingdom of God has come upon you. Ent kui mina kurja vaime välja ajan Jumala sõrmega, siis on Jumala riik ju jõudnud teie juurde. Come drink first. So God's authority is exercised. Nii et siin rakendatakse Jumala meelevalda. The kingdom is present. Jumala riik on siin. Jesus came to reveal the kingdom. Jeesus tuli, et ilmutada Jumala riiki. He not only came to reveal the kingdom, Ja mitte ainult selleks, et ilmutada seda riiki, he came to demonstrate the kingdom. vaid selleks, et demonstreerida, näidata seda riiki. And not only came to demonstrate the kingdom, Ja mitte ainult selleks, he came to delegate the kingdom. vaid selleks ka, et delegeerida, edastada see kuningriik. Authority was released through the people. Meelevald anti inimeste kätte. Jesus continued with his authority. Jeesus jätkas selles meelevallas. He began to introduce the kingdom through delegation. Ja ta hakkas siis tutvustama seda Jumala kuningriiki delegeerides seda, edastades seda. And we see that given to the 12 disciples. Ehk siis ta andis selle võimu 12 jüngrile, selle meelevalla. Jesus' disciples did not just only walk with him or talk with him. Jeesuse jüngrid mitte ainult ei käinud temaga ega rääkinud temaga niisama. They listened about the kingdom of God. Nad kuulasid seda, mis ta rääkis Jumala riigist. They understood the parables. Nad mõistsid They tähendamissõnu catch things in their spirit. ja nad püüdsid asju kinni oma vaimus. And they saw how demons flee when he spoke. Ja nad nägid, kuidas teemonid põgenesid, kui Jeesus They ütles sõna saw välja. how the storms were calm. Nad nägid, kuidas Jeesus vaigistas tormi, Because the disciples was always with Jesus. sest jüngrid olid kogu aeg Jeesusega koos. They were worried one time in the storm. Ühel korral olid nad tormi keskel päris mures. Who is this man? Kes see mees on? Even the storm submit to him. Et isegi tuul kuuleb tema sõna, torm vaibub tema sõna peale. They didn't understand. Nad ei saanud aru, The king was with them. et nendega oli kuningas. The storms have to submit
to the king ja torm peab kuulama kuninga sõna, because it was his kingdom. sest see oli tema kuningriik. The kingdom of God is here. Jumala riik on siin And he gave the authority to the 12. ja ta andis selle meelevalla 12 jüngrile. In Luke chapter 9 verse 1, Luuka 9:1. he called his 12 disciples together. He gave them power. He gave them authority over all demons and to cure disease. Aga ta kutsus kokku need 12 ja andis neile väe ja meelevalla kõigi kurjade vaimude üle ja tõbesid parandada. The disciples demonstrated the power of God. Jüngrid demonstreerisid Jumala väge. How many of you are disciples? Kui paljud teist siin on jüngrid? If you are disciples, you are part of the kingdom. Kui sa oled jünger, siis sa oled osa Jumala riigist. Every one of you raised your hands Te kõik tõstsite käe, eks ole, because you know you have power. sest sa tead, et sul on vägi. You have power over all demons. Teil on vägi kõikide kurjade vaimude üle. You have power over all sicknesses and disease. Teil on vägi igasuguse haiguse üle. You have power to cure every disease. Teil on vägi parandada kõike tõbe, Because all authority and power has been given to the church. sest kogu vägi ja meelevald on antud kogudusele. Here the disciples demonstrated the power of God. Ja jüngrid näitasid siin, demonstreerisid Jumala väge. Church, the kingdom of God was no longer revealed. Now the kingdom of God has been released. Ja kogudus, kuula nüüd seda, Jumala riik ei olnud enam mitte ainult ilmutatud, vaid see sai vabastatud. God's government begins to operate through people. Jumala valitsus hakkab siin tegutsema inimeste kaudu. Those who are submitted to the king. Nende kaudu, kes on alistunud kuningale. Those who are walking closely with the king. Nende kaudu, kes käivad kuningaga Those who lähedaselt are läbi. obedient with the king. Nende kaudu, kes on kuulekad They kuningale. move in the power of God. Nad liiguvad Jumala väes. Oh, you may say, that's the disciples. Need olid jüngrid ju, vist. Let's look at the authority given to the 70. No, vaatame siis meelevalda, mis anti 70 inimesele. It was not only for the disciples. See ei olnud ainult jüngritele mõeldud. Everyone who believed Igaüks, kes uskus and obeyed Jesus moved in the authority and the demonstration of the power of God. Igaüks, kes uskus ja kuuletus Jeesusele, sai liikuda selles meelevallas ja Jumala väes, mis You oli see, näha. after the Luke chapter 9, the next chapter, chapter 10, verse 1, Just lugesime Luuka 9 on ja nüüd on Luuka 10:1. it says, after these things, the Lord appointed 70 others also Ütleb, pärast seda määras issand teised 70 and sent them 2 by 2 ja läkitas nad kahekaupa, before he faced into every city and place where he himself was about to go. enese eele igasse linna ja paika, kuhu ta ise mõtles minna. Jesus sent 70 to show the kingdom of God. Jeesus läkitas neid 70, et If you go näidata tema kuningriiki. You can go back home and read the chapter, what happens. Sa mine koju ja vaata, mis seal peatükis toimub. You see, the kingdom is not about just following him. Kuningriik ei seisne selles, et me lihtsalt järgime teda. The kingdom is not about following Jesus. Kuningriik ei seisne lihtsalt selles, et me järgneme Jeesusele, It's carrying his authority vaid selles, et me kanname tema meelevalda and demonstrating the power of God. ja demonstreerime Jumala väge. God is calling us to demonstrate the power of God. Jumal kutsub meid, et me demonstreeriksime tema väge. Healer still carries the authority to and demonstrates and still has the power to demonstrate the power of God. Hillar kannab siiamaani seda Jumala meelevalda ja tal on see meelevald, et näidata, demonstreerida Jumala väge. Amen. Amen. Even Christian also. Kristjanil ka. Yes. Jaa. And authority is expanded beyond the 12. Ja meelevald laienes 12 kaugemale. The kingdom was no longer revealed. Kuningriik ei olnud enam ainult mitte ilmutatud, The kingdom was released See into sai- the people. see sai vabastatud kõigile inimestele. Today you and I sitting here, Sina ja mina, kes me täna siin oleme, the kingdom of God Jumala riik is not upstairs, ei ole kuskil seal üleval, is not around us. ei ole ka meie ümber The isegi. kingdom of God is here. Jumala riik on sinu sees. So wherever I walk and go, Kuhu iganes ma lähen,
I walk with the kingdom of God. siis minuga kaasas on Jumala I kuningriik. walk with the power of God. ma käin Jumala väes, Because the kingdom is inside of me. sest et Jumala riik on minu The sees. kingdom is inside of you. Jumala riik on sinu sees. You are carrying the kingdom of God. sina kannad endas You Jumala are carrying the riiki. power of sa God. kannad Jumala väge. This body is holy. see ihu on püha, His kingdom exists in us. sest Jumala riik on sinu His sees. kingdom exists in you. Jumala riik on sinu sees. This year something is going to powerfully happen for you. sel aastal juhtub sinuga midagi väelist, Christian, Kristjan. God is going to change your situation, Jumal muudab su olukorda, especially your relationship. eriti suhetes. Something powerful is going to change in that. ja midagi väelist hakkab toimuma seal. You will start to see change in the next 6 months. järgmise 6 kuu jooksul hakkad nägema muutusi. The relationship, I see a bridge that God is building. ja ma näen, kuidas Jumal ehitab suhete vahele silda. What you lost over the years, see, mis sa oled aastatega kaotanud, 2026 siis 26. aastal is a year of restoration. tuleb taastumisaasta. This is a word of God for you. see on Jumala sõna sulle. Get ready. pane ennast valmis. They came back with powerful testimonies. ja need 70 tulid tagasi võimsate tunnistustega. In Luke chapter 10 verse 17 to 19. 17 and 19. jah, Luuka 10, salmid 17 ja 19. Then the 70 returned with joy, saying, Um, Lord, even the demons are subject to us in your name. Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. siis need 70 tulid tagasi rõõmuga ja ütlesid, issand, ka kurjad vaimud alistuvad meile sinu nime tõttu. vaata, ütleb Jeesus nüüd, ma olen andnud teile meelevalla astuda madude ja skorpionide peale ja vaenlase kõige väe peale ja miski ei tee teile kahju. It's not only the disciples did the miracles. mitte ainult jüngrid ei teinud neid imesid. The crowd who followed Jesus did the same miracles. see rahva hulk, kes järgis Jeesust, tegi neid samu imesid. The kingdom of God is not a partial thing, I like this guy, okay, this woman is good, she smiles better. et Jumala riigis ei ole sellist eristamist, et tema mulle meeldib, et tema naeratus on ilusam ja tema mulle ei meeldi. The kingdom of God Jumala riik searches for the heart of the sons and daughters of God. otsib Jumala tütarde ja poegade südameid. They came back with testimonies. Need inimesed tulid tagasi tunnistustega. They are not normal, ordinary people like you and me. Nad olid tavalised inimesed nagu sina ja mina. Maie, When you lay hands on people, kui sa paned käed inimestele peale, you will heal the sick. siis sa saad tervendada haigeid, sa tervendadki haigeid. The power is already in you. see vägi on juba sinu sees. Amen. The kingdom is inside of your mind. Sest Jumala riik on sinu sees. Amen. Your time is not yet. ja sinu aeg ei ole veel käes. You still got a lot of things to finish. sul on veel palju asju teha. The kingdom today, nüüd kuningriik tänapäeval. sons and daughters walking in authority. meelevallas käivad pojad ja tütred. You see, this same principle continues still today in modern time. seesama põhimõte püsib ka tänapäeval. It's not about history. asi ei ole ajaloos, What was written in the Bible? mis seal piiblis kirjas oli. Every believer who walks in submission to Jesus is called to carry the kingdom authority. iga usklik, kes käib alistudes Jeesusele, on kutsutud kandma kuningriigi meelevalda. We are called to bring healing, deliverance, and the power to overcome the enemy. me oleme kutsutud tooma tervenemist ja vabanemist ja meil on vägi vaenlasest võitu saada. These are not historical events. Need ei ole lihtsalt pelgalt ajaloosündmused. It's still available. Need on siiani kättesaadavad, kõik see. Actually, it's already inside, embedded in your spirit. ja kõik see on tegelikult juba sinu vaimus olemas.
The kingdom of God flows through the sons and daughters who carry the authority. Jumala riik voolab läbi nende poegade ja tütarde, kes kannavad eneses meelevalda. God's will must be done on earth. Jumala tahe peab maa peal sündima. Church, we are coming to a place, a Kairos season, where a major harvest is about to break out. Kogudus, me astume sellesse Kairose aega, kus tuleb suur lõikamine And we need to be prepared in the spirit. või suur lõikus ja me peame olema valmis vaimus. I'm not just saying for just saying, Ma ei ütle seda ütlemise pärast. but it's a prophetic word that is released right now. Praegu vabastatakse prohvetlikku sõna. God wants to build the church. Jumal tahab kogudust üles ehitada. He is raising sons and daughters Ja ta tõstab üles poegi ja tütreid, to bring the kingdom into the streets. kes viivad Jumala kuningriigi tänavatele. We are going to bring people here Ja me toome siia inimesi with the power of God. Jumala väes. Because the kingdom is inside of Sest us. Jumala riik on meie sees. The kingdom of God, the will of God must be done on earth. Ja Jumala tahe peab maa peal sündima. The kingdom of God must be manifested on earth. Jumala riik peab saama maa peal nähtavaks. The kingdom of God cannot be manifested. It has to manifest through the children of God. Aga kuidas saab Jumala kuningriik ilmneda või manifesteeruda, kui ainult Jumala laste kaudu? The king is present. The king is present. Kuningas on siin, kuningas on kohal. And his authority still flows from his throne. Ja tema autoriteet, tema meelevald voolab jätkuvalt tema troonist. As believers, we are called to live in the place of sonship. Tähendab, usklikena oleme kutsutud elama poja seisuses, Not servants. mitte sulaste seisuses. Just trying to earn favor. God. Lihtsalt püüame kuidagi Jumala soosingut välja teenida. Issand, ma olen sinu alandlik teener. When I go to heaven, oh God, I just want to be a doormat. Ja kui ma taevasse jõuan, ma võin kas või see uksematt olla, on ju. So that you can step on me nicely, Et God. sa võid mulle siis peale astuda kenasti ja siis No. ei jää. Hey, we are sons and daughters of the Most High God. Meie oleme kõige kõrgema Jumala pojad ja tütred. I am a king. Ma olen kuningas, My son, minu poeg, whatever I inherit, mis iganes mina olen pärinud, whatever I have, mis iganes mul on, properties mis iganes omand mul on, will go to him, selle saab minu poeg, not to my neighbor. mitte minu naaber. If goes to my neighbor, something is wrong with me, Kui minu omand läheb minu naabrile, siis mul on midagi viga, right? on ju? How many of you are sons and daughters of God? Kui paljud teist on Jumala pojad ja tütred? All authority of heaven is already given to you. Kogu taeva meelevald on sulle juba antud. It is time for us to manifest the presence of Ja the meil on kingdom. aeg tuua ilmsiks see kuningriik siin maa peal. The 70 was sent out in pairs. Need 70 saadeti kahekaupa välja. The 70 was entrusted, empowered to heal the people. Ja neile usaldati inimeste tervendamine. The 70 was entrusted to deliver and proclaim the kingdom of God. Neile usaldati inimeste vabastamine ja see, et nad kuulutavad Jumala kuningriiki. Every one of us are called to exercise the kingdom authority, alignment in the king. Ja igaüks meist on kutsutud rakendama kuningriigi meelevalda ja olema kooskõlas kuningaga. How the kingdom advances. Kuidas kuningriik edasi liigub? The kingdom advances through us. See liigub edasi meie kaudu. Number 1, Esiteks, walking in obedience. me peame käima kuulekuses. Submitted to the king. Peame olema alistunud kuningale. You see, the kingdom of God is not advanced by human effort or will. Jumala riik ei liigu edasi inimliku pingutuse või tahte varal. We have to live under God's authority. Me peame elama Jumala meelevalla all. We have to walk in his will, Me peame käima tema tahtes, not out of his will, mitte väljaspool tema tahet or walk out of his purpose. ega väljaspool tema eesmärke. Walking in obedience means Kuulekuses käimine tähendab,
Being aligned with the choices with God, God's word, in God's word. seda, et me seame oma valikud kooskõlla Jumala sõnaga. Daily is a choice. see on meie igapäevane valik. We have a choice every day. We have to make a choice. iga päev peame tegema oma valiku. What you did yesterday may be different today. see, mida sa tegid eile, võib olla hoopis midagi muud kui see, mida sa teed täna. But we still continue to walk in obedience. That's a choice we make to the King. aga ometi me jätkame, et selles, et me käime sõnakuulelikkuses, see on see meie valik. We have to submit our life to His will. me peame allutama oma elu tema tahtele. When it's even countercultural. isegi kui asi kisub raskeks või kui kõik vastandub ühiskonnas valitsevale kultuurile. We need to carry the kingdom culture. me peame kandma endas kuningriigi kultuuri. The culture of this world is different. selle maailma kultuur on omamoodi. Jesus didn't walk. He moved in a different culture. aga Jeesus ei liikunud selle maailma kultuuri järgi, tema liikus kuningriigi kultuuri järgi. Living as a reflection of the King. me peame elama kuninga peegeldusena, The image of God. Jumala kujuna. We need to reflect me the peame image of God. peegeldama Jumala kuju, Because we are created in His image. sest me ometigi oleme loodud tema näo ja kuju sarnaseks. And when I look at Anneli, ma vaatan Annelit, I said, whoa, ma ütlesin, vau, that's Jesus. seal on ju Jeesus. Because she's created in the image of God. sest Anneli on loodud Jumala näo ja kuju järgi. We have to reflect the King. me peame peegeldama kuningat. When somebody looks at my son, kui keegi vaatab minu poega they say, hey, he looks like you. ja ütleb, kuule, ta on sinu moodi. Of course, he's my son. no loomulikult ta on minu poeg. If you are his children, kui me oleme Jumala lapsed, don't you think that you need to look like him and talk like him? siis kas sa ei arva, et sa peaksid välja nägema nagu tema ja rääkima nagu tema? Sometimes Raphael is too obvious. He acts like me also. vahest on Rahval väga äraarvatav, sellepärast et ta tegutseb minu moodi. Yes. Number 2, nii, teiseks. speaking with authority. me peame kõnelema meelevallaga. Declaring his word boldly. räägime julgesti Jumala sõna. See, sons of God are not passive. Jumala pojad ei ole passiivsed. They speak what God says, Nad räägivad seda, mida Jumal ütleb. not what they feel or think. Mitte seda, mida inimene ise tunneb või arvab. Yes. Yeah. Sons and daughters of God are different. Jumala pojad ja tütred on teistsugused. They are not people who reason things out, try to reason. What is God really talking? Nemad ei hakka seal mõtlema sedapidi ja teistpidi, et mida Jumal ometi räägib. Maybe this plus this minus this. Äkki see pluss see miinus too kolmas asi, äkki siis niimoodi või? It is time for the sons of God to speak with authority. Jumala lastel on aeg võtta kätte ja hakata rääkima meelevallas. Church, Kogudus. God wants us to proclaim the word. Jumal soovib, et me kuulutaksime tema sõna. Jesus taught his disciples, Jeesus õpetas oma jüngreid, calling things that are not as though they are in. et nad räägiksid olematutest asjadest otse kui olevatest. Bring things in alignment. Et nad joondaksid asju, tooksid need kooskõlla Jumala tahtega. God has promised us. Jumal on meile tõotanud, Operating from the position of authority. et me saame tegutseda meelevalla positsioonis, Oh, Wow. not fear. mitte hirmu positsioonis, on ju. Liis may say, Liis võib I öelda, got children. tead, mul on lapsed, eks ju. One side I need to carry Adelaide. Ühelt poolt mul on edeli süles, on ju. And I have to run after Ja siis ma Roel. pean Roaldi järele jooksma kuskile poole. No, Ei, jah. God will give favor. Jumal annab soosingu. We just have to do what we are supposed to do. Me lihtsalt peame tegema seda, mis me peame tegema. Operate under the position of authority. Me peame tegutsema meelevalla positsioonis. Mark chapter 11 verse 23. Markus 11:23. For surely I say to you, whoever says to this mountain be removed, be cast to the seas, and does not doubt in his heart, but believe that those things he say will be done,
he will have whatever he says. Jeesus ütleb, tõesti ma ütlen teile, kui keegi ütleb sellele mäele, tõuse paigast ja lange merre ja ei mõtle kaksipidi oma südames, vaid usub, et see, mis ta ütleb, sünnib, siis see saab temale. Our words have power. Meie sõnad kannavad endas väge. When we speak our words in faith, it goes like an arrow. Kui me ütleme oma sõnad välja usus, siis need lähevad nagu nooled, mida vibu laseb. It brings alignment and with God's authority. Ja need toovad esile kooskõla Jumala autoriteedi ja meelevallaga. We need to operate, we need to speak with authority. Me peame rääkima meelevallaga. Number 3. Kolmandaks, Demonstrating the power of God. Jumala väe demonstreerimine, Making the kingdom visible. ehk siis kuningriigi nähtavaks tegemine. Church, Kogudus, we have stepped into a season. me oleme astunud ajastusse, The world must see the kingdom of God. kus maailm peab nägema Jumala kuningriiki. We cannot be coming to church or coming a prayer meeting, but we need to bring the church outside of the building and show the power of God. Me ei saa ainult siia kogudusse kogu aeg kokku tulla, me peame Jumala väe ja Jumala riigi kogudusest ka välja tooma ja näitama seda. God wants us to demonstrate the power. Jumal tahab, et me demonstreeriksime tema väge. It is time for us to manifest the kingdom of God. Meil on aeg ilmutada Jumala kuningriiki. We can teach and teach, but the kingdom of God is not revealed. That was the purpose. Me võime siin muudkui õpetada ja õpetada ja õpetada, aga kui Jumala kuningriiki ei ilmutata, siis mis mõtet sellel on? It must be manifested. See peab saama ilmutatud. Where the kingdom is present, God's authority is seen and experienced. Seal, kus on Jumala kuningriik kohal, kogetakse Jumala meelevalda ja väge. Walking Ja ta very hakkas fast. käima väga ruttu. Demonstrating the power of God. Me demonstreerime Jumala väge. Church, Kogudus. the kingdom of God is inside of us. Jumala riik on meie sees. It is time for us to exercise the kingdom of God. Meil on aeg hakata tegutsema selles. All demonic spirit have to leave. Ja kõik teemonlikud vaimud peavad lahkuma. In Jesus' name. Jeesuse nimel. We have authority over this Tartu city. Meil on meelevald Tartu linna üle. We speak that all demonic powers are broken over this place. Ja me ütleme praegu, et igasugune teemonlik vägi Because selles paigas on murtud, We are the governmental body of Christ. sest meie oleme Kristuse valitsusorgan. We speak today, right now, in the name of Jesus. Ja me kuulutame täna just nüüd Jeesuse nimel. Let's pray in the spirit for a while. Palvetame vaimus mõnda aega. Every spirit of witchcraft Igasugune nõiduse vaim is broken today. on murtud täna. We cast you out this place. Me heidame su välja We siit command paigast. you to leave Me in the name käsime of Jesus. sul lahkuda Jeesuse Today nimel. you are exposed and expelled out of this Sa oled city. täna paljastatud ja In the minema name of aetud siit Jesus. linnast Jeesuse You nimel. will not operate in this house. Sa ei tegutse siin You will kojas. not operate in this city. Sa ei tegutse siin We linnas. speak to you right now with Me ütleme authority. sulle praegu meelevallas. The kingdom of God is here. Jumala riik on The siin. kingdom of God is here. Jumala riik on siin. We declare and decree in Ja the me name of kuulutame Jesus. seda Jeesuse nimel. In the natural, Jeesuse nimel. in the spirit right now. Loomulikus ja vaimulikus sfääris. Just like Korah was swallowed up by the earth, Nii nagu Korahi pojad said, maa neelas need alla. we speak every demonic power and witchcraft is Siis- swallowed up today in the name of Jesus. Me kuulutame täna Jeesuse nimel, You neelab have maa alla no authority over this igasuguse nõiduse, igasuguse You can get out in the name of Jesus. musta jõu Jeesuse nimel, sul ei ole enam meelevalda Jeesuse nimel. No power. No Sul ei ole power. väge, sul ei ole No väge, witchcraft. ei ole mingit No nõudlust, operation. ei ole Get out in mingit the name of nõudlust. Välja Jesus. Jeesuse nimel, Get out in the välja name of Jeesuse Jesus. nimel. We speak the glory. Strike the fear of God. Ja me kuulutame Jumala väge siia Jeesuse You nimel. will not walk into this church and operate
the ja sina, nõiduse vaim, ei tule siia kogudusse, ei hakka siin tegutsema. Sina siia ei tule, Jeesuse nimel. Number 4, 4. advancing the kingdom of God. Jumala kuningriigi edendamine, edasiliikumine. Wherever we go, Kõikjal, kuhu me läheme, we are called to advance the kingdom of God. meid on kutsutud Jumala riiki edendama. The kingdom of God does not need approval Jumala riik ei vaja heakskiitu from any institutions üheltki institutsioonilt or people in power. või mingitelt võimulolijatelt. It does not wait for titles. See ei oota mingeid tiitleid, It does not wait for platforms. ei platvorme, It does not wait for a large crowd, need a big church, then only the kingdom of God will. ega suuri rahvamasse umbes, et oi, meil on vaja suurt kogudust ja siis me näeme Jumala riiki. The kingdom of God moves forward whenever sons and daughters of God choose to live in obedience. Jumala kuningriik liigub edasi alati siis, kui Jumala pojad ja tütred otsustavad elada kuulekuses, Submitting to him. alistudes Jumalale. Kingdom advancement can happen because the authority of the king. Kuningriik liigub edasi, sest et meelevald tuleb kuningalt. When a believer lives under God's rule, speaking, acting and deciding according to his will, God's reign becomes visible in that place. Kui nüüd usklik elab Jumala valitsuse all, kõneledes, tegutsedes ja otsustades vastavalt Jumala tahtele, siis Jumala valitsus saab nähtavaks selles paigas. It's time for us to advance the kingdom. Meil on aeg seda kuningriiki laiendada, sellega edasi minna. It is time to influence our family. Meil on aeg mõjutada oma perekondi. It is time to bring the kingdom into the workplace. Meil on aeg tuua kuningriik oma It is töökohta. time to bring the kingdom into the school. On aeg tuua kuningriik koolidesse. Tartu Christian School, Tartu kristlikusse kooli, Tartu International School. Tartu rahvusvahelisse It is kooli. time to bring the kingdom of God. On aeg tuua Jumala It is kuningriik. time to bring the kingdom of God into your workplace. On aeg tuua kuningriik sinu töökohta. It is time to bring the kingdom of God to the community. On aeg tuua kuningriik meie kogukonda. This is God's kingdom. See on Jumala riik It will advance, ja see läheb edasi. demonstrating God's reign through our lives. Me peame demonstreerima Jumala valitsust oma eluga. It is time to demonstrate. Meil on aeg hakata asju demonstreerima. This place, we have a lot of mature Christians here. Siin on meil väga palju küpseid kristlasi. How many of you are more than 4 years, 5 years? Kui paljud teist on üle 4-5 aasta Jumalas juba? Yeah. Ja. It is time for us to bring the kingdom of God. Meil on aeg viia Jumala kuningriik teisteni. Matthew chapter 28 verse 18 to 20. I'm going to close. Ma varsti lõpetan. Mattuse 28 salmid 18-20. When Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I've commanded you, and I am with you always, even to the end of age. Amen. Mattuse 28, 18-20. Ja Jeesus tuli nende juurde ja rääkis nendega ning ütles, minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, need ristides Isa ja Poja ja Pühavaimu nimesse ja neid õpetades pidame kõike, mida mina teid olen käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures maailma ajastu otsani. All authority has been given to me in heaven on earth. Kõik meelevald on antud mulle taevas ja maa peal, What ütles did Jesus Jeesus. say? Mida Jeesus ütles? Go there and make disciples Minge siis ja tehke jüngriteks of all nations, kõik rahvad. baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ristides neid Isa ja Poja ja Pühavaimu nimesse. Today I declare and decree over this church, Ma kuulutan täna selle koguduse üle. all authority is Kogu- upon you. Kõik meelevald on sinu üle. All authority of heaven is given to you Kõik taeva meelevald on sulle antud, to make disciples. et teha jüngreid. Go therefore, Mine nüüd, make disciples. tee jüngreid. Make disciples of all nations. Tee jüngriteks kõik rahvaid. Estonia Kõik belongs rahvad. to us. Eesti kuulub The meile. Russian community belongs to us. Vene kogukond The kuulub meile. Estonian community belongs to Eesti us. kogukond kuulub meile.
Oh, Europe belongs to us. Euroopa kuulub meile. Going to establish Christ's kingdom epicenter. Jumal rajab Kristuse kuningriigi epitsentri igas This is a Eesti linnas. prophetic word. See on prohvetlik sõna And it's going to start from Tallinn. ja see algab Tallinnast It is going to come out like a fire. ja see tuleb nagu tuli. The kingdom of God is advancing. Jumala riik liigub It edasi. is time for us to make disciples. Meil on aeg teha jüngreid. It is time for us to take the church to a new level. Meil on aeg viia kogudus järgmisele It is tasemele. time for us to step out of the building Meil on aeg siit hoonest välja astuda and bring the crowd in. ja tuua rahvas siia. The kingdom advancement, wherever the sons and daughters live, Kus iganes elavad Jumala pojad ja tütred, the power of God siis flows through us. Jumala vägi voolab meie kaudu välja. The kingdom of God is here. Jumala riik on siin. The kingdom of God is within you. Jumala riik on sinu ja minu sees. Amen. 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 Let's pray. Palvetame. Hallelujah, nama rabatu anima kabarabatu anima harabas babatu anikarabas sarabatu anima kabarabatu anima lebelebelebele. Romana hadu ina hatu ikaraba ayala maraba baba baba. Romana malamaranda, the kingdom of God is here. Jumala riik on The siin. kingdom of God is within us. Jumala riik on meie It is sees. time for us to release the kingdom of Meil on God. aeg Jumala riik It vabastada. is time for us to baptize people in Meil the on name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Aeg ristida inimesi It is isa, poja, time. pühavaimu nimesse. It is time. See on It aeg. is time to see See the aeg on harvest. käes näha It is seda time lõikust. to reap the harvest. On aeg lõigata. It is time to see a generation being saved. On aeg näha, kuidas põlvkonnad saavad God is päästetud. raising this generation. Jumal tõstab seda You põlvkonda. may be old, you may be young. Sa võid olla vana või noor. But when you speak, the power of God is going to come upon people. Aga kui sa kõneled, siis Jumala vägi tuleb rahva üle. I see Ma näen seda, strongholds today, ma näen neid igasuguseid kindlustusi täna. like a grip just released. Aga need saavad murtud. I see this grip is been released over Tartu. Ma näen, et see, mis Tartut on kinni hoidnud, see kinnihoidja saab murtud. And I see an eagle landing over Tartu. Ja ma näen, kuidas kotkas tuleb Tartu üle ja maandub The siin. prophetic anointing is going to be very strong over this church. Prohvetlik võidmine tuleb selle kogudusele väga tugev. Yes. Ja We're going to see many things are going to take place in this church. me näeme, kuidas paljud asjad hakkavad sündima siin koguduses. Supernatural Üleloomulikud asjad. is going to be very real. Ja need tulevad ja ilmnevad. Father, we thank you, God. Isa, me täname sind. We thank you for your word. Täname sind su sõna We eest. thank you, God. We surrender everything, oh God. Me anname kõik sinu kätesse. Your kingdom lives in us, oh God. Sinu riik on meie sees. Lord, let your kingdom come on earth as it is in heaven, oh Sinu God. riik tulgu maa peale nõnda, nagu see on Today, taevas. Lord Father, we walk in alignment. Isa, me käime täna We kooskõlas. walk in the power. Me käime väes We will walk on scorpions and snake serpents, ja me saame astuda madude ja skorpionide peale, because all power and authority you've given sest us. kogu vägi ja meelevald on meile antud. And we thank you, God. Me täname sind, Isa. In Jesus' name. Jeesuse nimel. Amen. Amen. Amen.